Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu mungenile. Thank you very much for uthando ne-support. Please subscribe mangaba ka-subscribe the channel. Subscribe like video, ushare video you guys kanti nama-ads mangabe yaqhamuka ngicela uwabuke ungawaskipi. Nalokho kubaluleke kakhulu izokhula i-channel. Ngiyabonga kakhulu kini nonke bafethu eniwabukayo ama-videos ni-subscribe ni-like nengisize ke ukukhulisa ke leli page. Thank you so much you guys. So kunodaba laphana labo babusibiya oBran Mokgotsi obaba ufana inkosi yakhumbula nje laba ababe khulunywa nje ababesolwa sithi ababesolwa lapha when it comes imadlanga commission kwabakhona babo Senzo Mchunu kwabakhona babo Sibiya kwabakhona uBran Mokgotsi kwabakhona babo ufana inkosi bavusa umuzikhethi Matlala leyo group nje you guys I think abantu ababosha basejele nguBran Mokgotsi novusi Matlala nobaba ufana inkosi wasekuthi ubaba Mchunu ubaba Sibiya noba nomunye bakhona abanye ababakhona bana kamadlanga commission kodwa ke you know but those labo ke akwakhulunywa ngabo kakhulu guys ngathi yibona okubhalwe ngabo lapha e-story engisibhekile ngiyabe sibekelana bethi ke ngathi lizobashonela nje ngempela you guys kakhulu wabo Shadrack Sibiya uBran Mokgotsi nowabo Nkosi but those two siyazi ukuthi basejele ngathi ke ubaba Sibiya uzobalandela kungekudala ngoba ngathi izimbi izinto laphana you guys kuthiwa kubhimba izinto nje laphana kwiphindika commission amaphoyisa elisamisiwe ubaba uShadrack Sibiya njengoba ke i-commission eholwa ijaji ubaba uMbuyiseli Madlanga iphakamisa ukuthi akaphenywe so i-commission ephenya izinsolo ezenziwa ngubaba uNhlanhla Mkhwanazi iphakamisa ukuthi uSibiya akathathele izinyathelo zokuqondisa ubugwegwe ngokusheshsha njalo so kuthiwa bakusho lokho emibikweni yabo wesibili abanike i-office likabani elikababa uMongameli baba Cyril Ramaphosa ukuthi uSibiya usolwa ke ngokuthi wayifumbatshiswa ngusomabhizinisi loyana wabo shwayevusa umuzikhethi Matlala if you do remember kuthiwa kuMatlala wayifumbathiswa babo Sibiya ukuthi khona ezomvikela ukuthi engaphenywa ngamaphoyisa uSibiya uphinda asole futhi ngokuphazamisani okusebenza kwethimba eliphenya ukubulawa kwabo so politics laphana eKZN kuthiwa okhulumela i-office likababa Ramaphosa umnumzana uVincent Magwenya uye waveza ukuthi i-commission iphinde yaphakamisa ukuba kuthathele izinyathelo usomabhizinisi usola ngokusondelana nezigebengu uBran Mokgotsi iphoyisa elisola ngokusebenzisana nemigulugudu uSergeant Fana Inkosi nofakazi owaziwa ke laphana kamadlanga commission elika Witness G. Okay yibo ke laba babaliwe kuthiwa ubaba Magwenya uthe umbiko uphakamisa ukuthi bathathele izinyathelo laba bathintekayo emva kokuba benikwe ithuba lokuba baziphendulele phambi kweCommission kaMadlanga so izincomo zeCommission zenziwe emva kokulalela ubufakazi obethulwe kulonyaka so ziphakamisani ukuthi abathintekayo mabathathele izinyathelo zokuqondisa ubugwegwe baphenye bese bevulelwa amacala uma kukhona ufakazi obanele abona ukuthi baba Mchunu ngathi abakhulumanga ngaye lana angazi ukuthi baba Magwenya uthe udaba lukaSibiya nabanye seluzosingathwa ke uphiko lwamaphoyisa oluphenya abantu amagama abo avelayo laphana ke kwimadlanga commission uBran Mokgotsi benobaba ufana inkosi bavele nje bona abasejele you guys bangaphakathi uMokgotsi waboshelwe ke icala lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho usola ngokuthi waqamba amanga futhi njengoba athi kukhona abantu ade bezama ukumsoconga ngesikhathi eyozidubulela yena ngokwakhe imoto yakhe ajika thina kunabantu abamdubula yakhumbula icala likaBran Mokgotsi ukasi lokuqamba amanga ngokuthi kunabantu akade befuna ukumbulala uphenyo lwamaphoyisa lwathola ukuthi uMokgotsi uyena wadubula leya moto yakhe bafethu akukho umuntu kuthiwa phela kunofakazi wambonayo wafika wapaka imoto lana waphuma lapha wayisho ngesibhamu waqeda lapho wabiza amaphoyisa wathi someone wanted to kill me hey uMokgotsi kuvela ukuthi wayesemkhankasweni kaNgqongqoshe wezamaphoyisa omisiwe umnumzana uSenzo Mchunu wokuholani iANC waluzwa lo liyadaba lokuthi ubaba Mchunu wayefuna ukuthi ke avotwele abe ungena upresident olandelayo eANC so kwakukhona bekupheka lapha benabo Mokgotsi labo vusa umuzikhethi Matlala uMokgotsi kwavela ukuthi ke wayehambe eqoqa imali kaSomabhizinisi uvusa umuzikhethi Matlala nomnumzana uSuleiman Karim egameni lokuthi uqhubha umkhankaso kabanika babo Senzo Mchunu so Mokgotsi waphinde waveza nokuthi ke
ube ingedi ezinhloli usezame kaningi ukufaka isicelo sebail kanti ke bamalela. So uNkosi ufana iNkosi uyamkhumbula yena ubhekane namacala okuntshontsha inkohlakalo nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. uNkosi usola ke ngokusondelana nezigebengu okubala kuzo uMatlala no Jothani Mswazi Msibi. So uWitness D yena uyiphoyisa lezobunhloli kuthiwa ke uyena owayephethe ubani uBrand Mokgotsi. uMagwenya uthe umbiko uye waphindwa waphakamisa ukuthi kuphenywe ngohlelo lwezobunhloli okubandakanyeka ukulo uWitness D no Brand Mokgotsi. Bonke laba bafethu abakhulunywa lana ngathi ke basazophenywa kabanzi ngempela nje shoot nalaba ngaboshwanga nje uma bengavusanga angazi ngathini zizobakhalela especially ubaba uSibiya you guys ngathi nje usebhadini nje zingakhala noma yinini. So akunzima. So ilona daba embone belubhalile laphana ukuthi ngathi ke zizobashubela kakhulu ngase ngithi asikhulume ngalo igasi yazi ukuthi uMatlala uBrand Mokgotsi no baba ufana iNkosi baphakathi ejele. So lapho kukhulunywa kakhulu nalo witness sise witness G witness D uwitness D siyazi ukuthi wadlule emhlabeni khumbula. So lapha bebebhala ukuthi witness G. Okay no baba senzo mchuna bambalanga bamkhulume kanye nje kodwa you know so kukhulunywa ngalabo abanye. So sizobona ngabo you guys ukuthi ngobani abazobe bephenywa. Obviously yonke into baba nje bayikhulunywa lapha ezindabeni naku yonke indawo enkundleni zokuxhumana especially khona kaMadlanga Commission sesobona khona. Ngicela ukusubscribe ushare you guys. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyilike ivideo ubuye ke uyithumele nakwabanye nabo. Ngiyabonga kakhulu bafethu ngiphelela ngamazwi asihlangane kwivideo elandelayo. Bye.